Omukubara kw'abantu omwaka 2014 Kiruhura obuchweki 12 bw'abaana nibaruga bakiri bato. So obugabe bw'abaana na munongo muri Kiruhura niburubatirwa abazire hamwe n'abashija bakuru abari kutoroboza. Na ufamira kurani yagiye ni umuntu ushuyire na nushuyirwe. Also kompa twina abana bita abadunsinia abari primary abari sexually active. So mukunda bingani n'abana abana bantirangu. Why those specific girls were on family planning? Because they were causing so much trouble. So I'm sure I'm going to need a couple. Now we just keep the way people can change it. So I'm going to have a woman who causes a toza activity and anchor for parents. It's got to be a Tutamo mujiko, tutamo mkono, bareta shukari, bareta soda tuginywa, bashashora kashi, omwana bamutwara. Toko manyere kuza kukorataho, omukuzenda toko manyere kuza kukorataho, omushero kuwa mutasi amuyobe abakajemo, toko manyere kuza kukorataho, omukuzara toko kimanya, ekyo komansa ngwara bati romana wa Afrika kandi ngwara bati romana wa Obira ry'omujenyi mukuru omwezi wa RDC yabo Ariantonde agizire ngu abazire banagirire emyoga yabo na munonga abari kutoroza obwana buto. Abana mureke kufumutuma kunafira mutuma twabaza ngo kunharakamti twakubira imbaza kanga cyekaza. Ebyo bikiri aho abebyo kwerinda muri Kiruhura erizoba babugabuganaho abavugi ba boda omuri rushere okwenda kumaraho enshonga y'obushuma no bwitane. Aliwo mwami navuge motoka tukamukwata nabo tukamutwa polisi aka obana bwa brown kana hati na muroma utule gomba antu bakugira ngo niwe yibire pichi y'omwana oliya ubwo mwami tukamukwata twamutana kirwa twamugenda polisi yatulemesa twale kula tumule kwitwa mu kiruga abo kwa bakandi batugira mwizenye nchakali mwize buliya omuntu akuzo mu kodi yamala ya mezi okwezi kuona tuza polisi Kiruhura twalemererwa twakiruga wecho omwami ogwalimo hati na muramo mawulire okugira ngo niwo mwabisiroli abamuleberako. DPC enshonga y'obushuma yajegikerera abavugi ba boda ngo baremwa kuhandika abantu abarukora nabo ahari za stage zabo. Uriya kwa kuleta pichi ari new member ni muza kweje pichi karugai pichi zimwezo zikaziriza abavugi ba boda bibikiro mu bicweke bindi pichi zimwezo mu kuvugesha so nazezo kusemya gukora ki kuzitera mutoki kandi na nijunga kigambo ha mangira ngo nuso yakuba nuwe Dr. Marago nuwe Kakesa nuwe barayevuzeho wabo ine head injury eshaga maneto nyumugongo ikibakora mbakwa pain kira so that you die quickly even nubutacira gubokira mwe n'umuntu okora navuga atine crash helmet kandi cy'umusasa nabo abayine company abo from companies kuba forcinga kuba baziri nagita ahamisho hari akireba hiya checkpoint adira. Abebyo kwerinda baraganso kongera amani ombye kwerinda bari kugira ngo tibirungi kandi bashababa okongera obukoryo omukurwanisa abashuma. Gasha kwa Paul turi amureba omuri Kiruhura.